Kavaka kekiva ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau o kenda to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kanda o drena na tutu beto seki erto satu vakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nomni voliboli rao sara we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nomni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan kena lewa suburi ani na nomu yaya. Mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemada we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Ena muna ngauna na lewu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin tono bunua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bei matanggali kaka na itibgina me baka na karikoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kena gamure na kaka na buwa balangin me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua Tatni, kailangan ko pa na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanomota, na diyo maluma Billy Street. O yan Santa Rosa, California. Erang talang ani rito ulit dilibatakan na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana wayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi rekti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo ili wake na kenara ni wetobi sena tobi kuna mate ngadangada se liver cancer. And then remendo kila kesa tebi kwentiko. Mebaka ni sema sote ni kene baka takila kila se symptoms. Baka bo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono baka ni kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simbang bakau. Gai wai dala tukin nambat. Di na to doko. Kaya kito sa namberata ni baga singilebu. Kito sa nanggali baga kabi ngaya ni Keda. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni Kana. May namenda to ito ni Ti, kinay baga singilebu sa baga kabi, may baka na baga sikera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni Singoya. Na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Indua tala na taman ni Dingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambu. Na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Ito binunggu tadi kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko endo naka. May adabo ni gila itaura na hepatitis B test na madaw sawa. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mo na matirero bagyo. Sa kabibiki na manila hindi kebi kator na hepatitis B test. Litartarmay kina taliboni 526 ono bituba 582 sa sikoba na www.sfhepbfree.org na kenay tukutuk matalilay.
Bula, testing, testing, 1, 2, 3, testing.